Kajingwan ke eryong hakamit sngi ublay kalah penjulor ya shibun ki yeng ki sem ki skul ki jingtung jingtab bat kumju ru ya ki post elektrik haki babun tli ki shnong ki bahab hapo ka Eastern West Khasi Hills District bat habawa jingtib kababnia ahalor kanie uda peti commissioner jaka district uba Gideon Karmau Plang ulayat hu bakidon hadu lai pra tli ki shnong tang hapo ka district ki bala shakta hakane ke eryong ka bakentub yaki sanspa nrib hulai tli kilongging hakaba hadu 8,000 nrib spa khat sangut kinong shong shnong kibala shakta bat kiba mensau hakani ka jingwan ke eryong kidan khat sangut bat iwe bala klat no ide iklung badang lai snam kerta naka shnong mauro uba Karmau Plang ulo ongru ba nakalyang ki bor district henin ke sngi keladap ban ai ka jingirap da kapisa syakate kalongyeng bala du no ye iklung bat nak benta ki pat ba ki bamdan shu e ki yeng ban shong bansa labu ru artli ki relief camp kawei halau kenter bat kawei hamauro shu lo ong ru ba kat kum ka jinglong menta ki bor penyat district kindang wat jingtip kambania ban pelat no ya ka relief syaki pat ba ki bra shakta ha ke eryong bat kilat ban ai ka jingerap menta kidang ya chakman eryong dilam kumbalai popratli kinong susnong giba sakta gilong bar hajar juspa khasanwat nang ta kilong yen kipoi hado sanspa pulai tli kilong yen kata keluar tang kilong yen deski school kidan ki school bahang nang baki police dru di kiba maha police dru kidan nang ta kidan ski sub center kidan ski ni kita ki komiti hor ni te bala sa penjual akan ikhriam dia mentahi kiba mensal kilong bakhasan ngot bad iwe bakhlat di iwe kilong iba lais nem tam di sindrang bad nyaka eskreta pp meni iru yak yakayu ngada pelat menen berpisah ke ngabur rugi relief camp arteli na mentagi ni kilong yang kamtam gitu bela jular pelan kiba begini saya bahaya ki medan jakasyo te ki hapsya sana relief camp kiba bun ki pedang dan bahaya ki saya bagi bahaya juki te ki relief camp ni lapeli arteli kawai ala konter kawai mora bah relief camp nadu meneni lapan poi ki blanket ki nota kita pulen ila dar sam it kilongi ki bilang long ban shutap najrong ketenung nota ki dry ration ila dar perlan kata kumkhau kaum penyang bam ka kijur sini ke bulu ki dai ki tater te yang mentahi ki berjungi ki dang asasi ki negara damage plus bat kat kumka rule joka government ni indum tak relief kin habban hadir bila ada file di FIR video haringkat bagi photographic evidence hadir nyo kata ni salah ban pengidayo report ni salah ban pelat ya ka relief syakini ki beri gula syakta akan ka psychological storm bajam cisni tahi gidang ya khmat bakini kam mana ajarab na kalian ke district aman lagi berta ki bedang ki dangla te batnya yo ngakwa berpenting bro ba na kalian jom kishnam ni beberapa ki bersakta ni yo kajinya prilang ke bastanat bat kilai banwan khmat banya dan benta kanu nu kam jirab ban pensup pensain kentam yinom susnang ba sakta kini kitai tamsiyo ka report ni video berkhai kat kun karul badai dunia kini na bara mengiyala hiban pentulai kan ya nomor ba nyukwa hiban penslam nakakam biadai prapriyote dan kam le ona wafting kan tambah longai leti rumah lawan menen cha kini kisnong la idi pada jong te plus nakalian ka klau
kibon lagi beri belah kidi bahe kelas kedia ting marsiteng lagi kelas syarat dan jotan rai de kipos elektrik popon kila kibala shu hab semadan kisana elektrik kibala shu hamadan menin rumai stage apa thain moro kilisdang kibrio joka MECL bikin yasdang man repair yang itu kilain tengis kamba apa kerja alam juga ustad jong government inyo ay ka jiara bakam kulay kanang ban pensuk pemsan ikipay ba jong ni industri ni